komme muslimaki komme mukallafaki inaga macha debawatige zakate wajib wa nota fardwa mihe ehna ismi dennevi debawatuge zakatuge tereng ibbawataki hamekane musandina tanawasmi hunna wajib wa zakate ei fardu zakan wata emikeni modal zakat ehna anis zakataki awul men tereng hama komme gebisi gaves diriule emmenge macha kudaku dinna budati mihunna umurun doshi mihunna zuwanunna muskulinna anhinunna firhinunna mihingos ege gole emmenge macha tutuku dinna ves hama miedu bihe kujjo kamga ves anidu zakai idakai dakkan jehene emmikeni fitur zakai ehmi mfurtama awan fitur zakata bihe tun dannawadana ade fitur zakataki ramadan mas nyuma ekiga awun men tereng hama gebisi gole komme mihige matin egeyan amgotige egege emmenge matin kharad barad balahatta ismiha ke vedana mammanoni bakkanoni kaafanoni mamakam ves emihaku e zakat dakam jehani adi ege gole mihunge tereng bay mihunnaki amdani libe mihun kamugoni wi emihun amille ves e zakat dekidan e 2.4 kilogramuge bardan huri kabotaketi midennevi kabotaketi balani e ahar nuwata amugotege mihun kaaboy ole ecche misala ka dviharajye ganama amuko mi beenu kurani kiyomattaka handu noni fu den mi bavettoge aga bala eruga echchige agu bodkama bani viya fasain zakat dakaru agutan kule boduwane mudalun dakkanya hama 2.4 kilogram de kiyeme nimuni den mi zakat dakkan jihe wabutan awun bala eruga emme laswegen idu dohu idu namada diumuge kurin fitur zakat dakkan jihene ehennun kama bani viya e wani hama ekani adage sodagataka ehmima khulasa ki fitur zakataki ramadan mahog roda hifma guligen idu dohuge idu namada diumu kurin awul dakkan jihe zakatake mi zakat dakkan jiheni menge matin adi mi zakatuge membarki 2.4 kilogram kabo taketi den fasehe kan ege agus awul mena dekidan mi dennevi agu amugotegga komme harakwes divharajyege sarkarun divharajyega amuko evlan kurban bismillah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh